Kardom pinyada birta long pen ilithare sarong klaranse non birtang ton pen arjikha. Karbiang long rong asar me atum achikloi jon pen arnia mai break jama hawara long paman ponasonsi matijong ni phakri siar ni difu karbi people host dara langsu karbi jutang aklama longta me ni pon. Laso mai long kara mai phu ram terang la pen konchung bang thonsing rong hang pen chengrok ong dung rong asar tum chitong dun. Traditional village code kichuna puthak kara tumpen Karbiang autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Elvin Teron atum kachirap kachitu dun thegapon kachuro pachirpon lapen Traditional Village Development Council apan chunchila lasi Traditional Village Development Council kapachun jiapan cyclem pon pomro puta pachini thu lahai puthak si cheklo jon pen batai si kara klembang pho tumang bong che than chimum pomamai ingni ponu pusi kara konchun bang thansing Ronghang pen pherang kya tum apan nang pachini tu watching Saipensi Kamateng Pen Council of Tumsi Tame 14 July 2021 Ninkana Banke Assam Gazette Pen Karbiang Long Arlo Kedo Tribal Arong Atong Pan An Se Gazette notification Pipondo Masih nilitung kama thapa na banke rason hello je 1937 British rule of Hutsitame Karbiato Mapan Banke Arona Jutang do Nasi laso apa do banke 1954 Aninkar Bank Council of Tum Deng Pondelo Karbi customary lolo mate kena Mikiri Hills Autonomous District and Administration of Justice Rules 1954 Aninkan Council of Tum Deng Malo laso Deng Ponde Ponsitame 67 years penafidance Council Tum Manga Labang Paklang Pono Sitame non abange notification mage 70 years afid asi labang so Assam government and governor pen gazette notification pipanlo laso notification ki pipono bangke insipen lang damlo pronte tim Karbiang lo mate Tuliram Ronghang sar Tuliram Ronghang CM ke Japon lapen Elvin Teron ake hai alang di nache paduk dun ateng pensi kichun lo pusi niltum thek ponong lo lapen chini lo lasi alang tumhan kurang tu pipanlo to silahai puta bang Karbi Anglong rong saramai mate Karbiang long ngambra association ke all tribals Karbidet papan kali lage tribals narkep do la tribal narkep kuki do di masa do tiwa do ring managa do siam do lapen khasi do masi kado ye pangrumpet atau mas tame la tribals administration and of justice bangge nitung hana pichun pon take apot alang tu handa churolo lasila so puta kapichuni pan mangin litum nikan proxy anke singwa singsai pensi claim pon momlo lasi pinianda la non my governor pen si tumpan mangke Assam Gazette notification of pdf pi laso aron ajuta amuka itumongbong cepare kacethan pon workshop mate seminar mate acheklo jonwang itum kacethan kacemum pon naso cemum pon alam thi pensi pini bangta kapedo pon nasi pini apedo lama ke especially village court of taxi kacing vaipon sitame pini la solong ta ko kacing vaipon tu la bangke tribal traditional village customary laso system lo bangke daldak power hini do rong saratum insia power bangke judicial power lo insia power bangke executive power lo nasi executive power po bangke non si hala kana pesa pelo lasi panchayat extension schedule act pum hala so teng basi no mangke traditional village development council abangke seng bonlo mon sitame laso ega bangke non anta governor sido kolang hala bang chunchelang mon sitame traditional village court po bangke lage chun erlo laso puthak bang itum kosonsi itum kapachun pon bensi travel atum amethang aron jutang amethang aron teng ben customary law system ben cari calon ben bisar kidar ke pon unji ma po laso puthasi pinin temangke klardak pen kethan chemumpo Edina milik pi kesu kapangji loksi ningkaning koi susilo sitame nonanta kemeji ang thek abelang lasi kemesian doktor along kesu kachilang damji aphan ahemasor lopsun terang pen CM Dr. Tuliram Ronghang pan kerap kachuha Edina milik pi kedo dipulang mili endio terong arong alongsi kedo alang ya kesu laki apu kememe akiso mate mental kedam tangani alangi apu kememe akiso penajom dam tap dam pupen kilobing adima kile dolo Motanona bangke adonara batum pen ciri donsi kem nan ciri tulo. Alang iki saudara job nona bangke di medical college along si jelang pun bomlo. Alang itu bangso kiso ke media pan kiso jelang pe anlo.
Sitame kiduk de da join ne kimisen kisu ka chilang dam si adima ke sim chilang dam thekte de lopusi aten masor lok son terang pen pacheni Lasik kerdiang long arat ki theki ding atung duana phanta nang srap dum tha anpa da CM Dr. Tulira long hanga pan nang kira vek chi apan chine report Aning kimia bang ko atong kirap dum ji ning hang pulote la abel ki duan dang boyalo homre ignom Mobile number 7636021368 Account number 741501003589 IFC code PUNBORRBAGB Mili Hemsor kenangan menikam kisu di piglo kani koi pun kekean kisu dulu mili sport mili treatment si cilangbong maksud kami ngomong olom mili hospital di kisum napen lockdown corona naya putak penili cilang di piglo masih nonton ke aku kisu tu dek ini kedam tang mili sulung ta along pipon lo idun lo lapen tu kedam tang Oktober tarik kithom ani pen cing pucok pen cilong le masih tu kedam tang ni sulong ta ada weda thelong ko ho West Bengal an kele rock hadakan ni kicing tum dunang kasi la so dak pinan an anili kisum dupik lo cross nang pik lo masin ni ding non ke thang mata abudat lo lapen kecilang via pantan ni linon abudat lo lapen parta lada kecilang apana parta ni hemelong kicuk kijun sia pananta katura dukoglo besi nilihin pen sar doktor Tuliram Monghang CM along with Pansi ni kerap dun sia pan nilih pensioning dilo alang pen latong sokis sung latong sokis putak men KNG sekecalang ponji apana lagi putak alang pansi nang kerap dun sia pan nilih pensioning dilo Matijong ni pai kemer ni kohora forest IBA long forest asai kam lapen WFF atum chelang si jerok tok lapen seki ki pipon jaja mek kapado pona berta kat news sam long berta nang pale Labang suaja mek justimet pet pen kedeng pon lake forest asai kam alok ke claim kidam nang ji apu taxi RDP pon lo Lason si thengpi thengprang marat mareng apan kerai kom nang ji apan si jerok tok ameya long chethan chemong pon lo Bangso Tirok Dok Lapen Seke Kipi Ameyalong Dolamara Northern Range ACF Proholat Kro Forest Achokomar Lapen Risoi Jangatung Cetong Don Ready Pinia berta ke lapon sikang toniglo dome thak me kurbang thu